yonke into ngoba bathatha ubukhosi ungemana umthi apho kumele bani kuthiwa makulu bani akathanye amadodana ake sibulele ukuthi sinothixo anyanqula lento thi abantu bafole generation khona kubekho umuntu ababulawa ikhensa agule bamonke amadodana lenkosi athi azenzele yonke into bemonke kodwa letafe uba namandla amaninzi banqa yashintsha ngoku wasabhubhe abantu nandawo ebafile ikhona indawo enamandla amaninzi oba makathatha amandla ukwenza ntoba akwazi ngoku ukuprotecta umuntu umbele kunzima kodwa umuntu uyambula ngenye wathi omnyibisiso bantu bonke lenkosi ebemosha ebesibinyo zabantu phaya emakhaya kayibenda ebethatha igusha ebethatha inkomo wabhubha ngali libuyese aliboni lamayabasi nikhona bazalala nikhona abantu abathiko ngalisela libuya lifuna umbulwa libhubha balisiya abantu be-angry bazalwane le ndaba yobukhosi bazalwane bam le ndaba yobukhosi bazalwane uyabona ka ufika kule position yoba ube nobukhosi ufana nomuntu opheleyo kuthazana mbona umuntu olobukhosi bathi-ke wemenze umzelo umuntu othweleyo kodwa unenqaya ethweleyo ka unobukhosi ufana nalo mntu zakho unguphunguka bempela ikhantola nawo indoda leyo e-opareta ngobukhosi balibonke igama lenkosi opareta ngobukhosi haleluya into ewathi umntu egqiba ukudalwa wayinikwa ubukhosi basezulwini ngoba abanye bathi baluso basezulwini ubukhosi behambe bekhangela ubukhosi ngoba baluso basezulwini behambe bekhangela ubukhosi glory to Jesus Christ bathi bohamba bekhangela ubukhosi badibana namanye kuthiwa ngamakhosi athetha isisu manje izinto ezithetha ngepast yakho ngoba ngexesha kwenzeka yonke lento zazi lapha asiyazi future kodwa zazi ngepast unyaniselo santi ngoba into ethetha kuyani njengalo unyaniselo uyawuthi ungayazi it's a part of lekwa kwakho kuyayazi yonke le nto ngakho othi ungayazi into ekulekayo othi ungayazi into ekusolisayo ngoba isispiriti uyawuthi ungayazi kodwa into angayaziyo i-future thina siyakwazi ukuba kolonqa sibajonge kodwa bona bakwazi usipikota andidiphana siyakwazi ukubapikota kodwa bakwazi ukusipikota bona umoya wethu uyakwazi ukubapikota kodwa wabo bakwazi usipikota lena ithetha uthetha into egqithileyo akayazi esa ayazi esa likhadole mali nikhona bazalwane alibonke igama lenkosi haleluya glory to Jesus banika ubukhosi la moya wathi ucreator kwabo awufaka ubukhosi zange awuyeke uze ngoba umoya awukwazi uoperate uze umoya funeka ube nento awukwazi vacate awukwazi ukumoya nje that's why uba unathixo usathana ukukhangelele into ayayamanisa emoyeni ngoba umoya awukwazi bathi akwazi bathi nikhona bona mathixo uba akanathixo lo mntu usikhola ispirit anaso akakwazi ubaveke akakwazi ungabi nanto indlela adalwe ngayo umuntu ngamunye man original uthixo wamnika ubukhosi umuntu ukwenza loba ahambe lobu bukhosi akwazi ukulawula akwazi ukubhebheleza wamnika idominion ithi iBhayibhile iauthority enye iBhayibhile ithi
arulile. Nikhona bazama ithi ngithanda le kule Bhayibheli indala ubukhosi, ngithanda igama lobukhosi, ngaphinda ndathanda neli lilapha kule ncwadi yesiZulu phasi